batubwiye ko unyakwigendera yavuye iwabo agiye mu bukwe ariko ubukwe ntiyabutashe araza aja mu murwa agiye guhura n'uyu pasiteri witwa Niyonsaba tibaja mu bukwe ariko amakuru akavuga yuko uyu nguyu Niyonsaba yari land manager ninko murinzi w'ubutakara ko twobyita muze kudufasha nuko nguko reka tubyite gutyo niko abemeza n'umurinzi w'ubutaka kuko bakiyateka bahanga muza mubona n'uyu nguyu bamurekera iyo titre ngo ni pasiteri. Sinumva ko urugo rwawe rwakunaniye ugomba kuyobora abantu barenze 10 mu kanisa cyangwa se mu itorero niyo nshingano ntaco kabisa ibikikumariye ko urwo rugo rwawe rwakunaniye ufite inshingano mu kanisa ugomba nazo kwegura. Ico ngira ngo mbabwire rero abakarinze intama nibo bazirya kwasize inkumbi imusozi bano bana bo bazakura imitima yabo imeze ite bumva ngo mama yapfiriye mu busambanyi na pasiteri amplis pasiteri wabashingiye mu makanisa y'ubu ngubu nimba ari amakanisa y'inzaduka nimba ari amakanisa y'imperuka dufitemo ibirura ngo naba pasiteri ibirura birya intama zazo. Mukomeze mudushigikire turabanyu turababwiye ngo karibu kandi ikaze mu mwanya muto tugiye kubana tubabwira breaking news cyangwa se inkuru isa niyabaye shock kuri njyewe yankoza ahantu kandi irankomeretsa wenda ushobora kuba ari ubwa mbere ugiye kuyumva cyangwa se igiye kukugera mu matwi ariko ni inkuru yabaye Kimomo mugani wa musobanuzi ni inkuru yabereye mu gihugu cy'u Rwanda ahitwa Nyagatare ngira ngo mwagiye muyibona ku binyamakuru byinshi bitandukanye baganda bayivuga batera commentaire ndavuga nti why not nje ntatera commentaire kubzo mpaya mbona n'ibyo numvishije nashije igitekerezo canje nuko ariko icyambere cyo abantu bari ku rugamba turabaramukije cyane kandi Imana ikomeze ibarinde ikomeze ndabishimiye ico twavuze tuzareka kuvuga cyangwa tuzazaceceka tuzareka gukebura umuntu uvuga nabi ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa se ushaka kuducamo ibice atari we habe nubwo yaba ari we abishaka bigerageje tuzaza natwe tuvuge uko tubyumva bivanye n'ibyo yavuze. Rero aba YouTubers bagenzi banje ariko hari ikintu abantu bazabitiranya twebwe ntabwo turi abanyamakuru turi aba YouTubers aba content creator twebwe ntabwo turi abanyamakuru kabisa biratandukanye cyo kintu muza mugitandukanya rero abanyamakuru n'aba content creator biratandukanye ni abantu babiri bakora akazi kamwe ariko kadahuye umwe aba yarabyigiye undi atarabyigiye rero muza mutandukanya abanyamakuru n'aba YouTubers nuko navuze ati inkuru rero usibye ko yenda gusa na zimwe muzo nza nkora ni inkuru ibiteye ubwoba kandi ni inkuru iba ibabaje ukibaza iyo nkuru mu matwi y'abantu irasoundinga gute muri societe irakirwa gute mu bumva ururimi rwaho ngaho iyo nkuru yabereyemo ibo biragenda bite. Murabizi ko ibihugu byinshi bimwe bigiye bisangira ururimi abanyamurenge abanyamasisi abarundi abanyarwanda twumvikana ururimi rumwe twese ibyo murabizi ururimi rwacu ni rumwe wenda habatandukaniyeho gusa akantu kakakisa gatoya gusa accent y'imivugire niho ibitandukanye ku buryo uyavuga ugatavuga ati uyu muntu ni umurundi accent yiwe ni umurundi accent y'uyu muntu ni umunyamurenge accent y'uyu muntu ni umunyarwanda naho ngaho gusa bitandukanye ariko turashobora kuganira tukabazanya ibibazo tugasubizanya ariko hakisa gusa naho ngaho ziba zitandukaniye. Rero iyi nkuru iteye gute imeze ite? Iyi nkuru twinjiye mu kiganiro kera manzurika ibyo uri mutegere wowe tureba manzurika ibyo uri mutegere birakureba ntabwo tuyikoze kubera ko ngo irashimishije cyangwa se ngo ni inkuru navuze ati nanje ngomba guca nyivugaho vraiment
ni inkuru yateye ubwoba kandi ibyo bintu bireze, amakuru nk'aya ngaya yareze. Rero inkuru kiteye ni uku nguku. Uyu mudamu tugiye kuvuga cyangwa nyakwigendera yitwa Mukeshimana Esther, niyo mazina yiwe nyakuri, ababyeyi bamwise Mukeshimana Esther. Tugiye kuvuga n'umugabo, uyu mudamu we reka tumwite nyakwigendera kuko ntawe ugihari kuri ubu ngubu, ni nyakwigendera. Nyakwigendera murumva ko ari umuntu yari ariho ariko ntakiriho. Uyu mupasiteri yitwa Niyonsaba. Uyu Mukeshimana rero iri zina ko rero reka dukoresha Esther, ni amazina yiwe yombi ya marihemu. Uyu nguyu Esther batuye Nyagatare, igihugu cy'u Rwanda, ni umudiyakoni mu ikanisa. Umugabo wiwe bakunda kumwita ku izina rya Transporter, ni umutwazi w'ibintu, niryo zina abantu benshi bamuziho, cyangwa se agace atuyemo niryo zina bamuziho ngo ni Transporter. Yagize igitekerezo kimwe nawe tureba nanje cyo gushaka, agira igitekerezo arashaka, cyangwa se abenga uyu mukobwa witwa Esther barakundana, bagera igihe babivuga mu miryango, babivuga mu makanisa, mihango barayipanga rwose, bakora ubukwe basezeranwa n'umugabo witwa Pastor Niyonsaba, niwo basezeranyije cyangwa se no wafunze iyo ndoa yaba ngaba mu ikanisa ryitwa Methodiste Libre. Noneho barangize uyu mubyeyi nyakwigendera bamuhereza inshingano z'ubudiyakoni mu ikanisa rya Methodiste Libre, niko ryitwa iri kanisa. Abari wenda bararizi iryo kanisa niko ryitwa, ni nako abantu benshi barizi kuko niryo zina ryayo. Hanyuma rero uyu nyakwigendera umugore w'abana 5, kandi mumva umugore w'abana 5 aba ari umuntu umaze gukura mu rugo, umaze gukura mu rushako, umaze gukura mu bitekerezo, kandi kamema abana 5 ubu uri umubyeyi mukuru. Of course uri umubyeyi mukuru, ubu ugomba icubahiro n'abakubona bakakigomba, habe nawe ugomba kubuciheza. Ibyo rero birabaye, Imana ibahaye umugisha, bakoze ubukwe, barabyaye, kwa kundi birivuga ngo muzabyare mwororoke. Barabyaye abana 5, umugabo wiwe akaba ari Transporter, umutwazi w'ibintu bitarimo abantu, ariko bona none se abamotari bose abatwazi b'ibintu n'abantu. Bakavuga ko umugabo we ngo yari umutwazi w'igari, bicycle, yari umutwazi w'igari, gare sente muri zirino banyonga. Noneho ejo bundi igitekerezo kiraza, Esther abwira umugabo ngo afite ubukwe azataha, amushakire itike azoje mu bukwe mu murwa. Umugabo ataka kibazo rwose, bapanze kuja mu bukwe, aragiye ubukwe. Amakuru ahari twakuye mu bantu bari iriya kuri tele cyangwa se aho inkuru ihayiva, batubwiye ko uyu nyakwigendera yavuye iwabo agiye mu bukwe, ariko ubukwe ntiyabutashe, araza aja mu murwa agiye guhura n'uyu pasiteri witwa Niyonsaba. Tibaja mu bukwe, ariko amakuru akavuga yuko uyu nguyu Niyonsaba yari land manager, niko murinzi w'ubutakara ko twobyita, muze kudufasha nuko nguko reka tubyite gutyo niko abemeza, n'umurinzi w'ubutaka kuko bakiyateka bahanga muza mubona ko ndabwira bari nahi Nairobi. Uyu mugabo akaba ngo ari umugabo w'imico mibi, urugo rwananiye, yatandukanye n'umugore, ariko afite inshingano y'ubupasiteri. Wenda iby'urugo rwabo ntitubizi, ntitugenda no kubivuga, gusa amakuru baduhaye avuga yuko uyu mugabo yatandukanye n'umugore, bari bafitanye abana tutazi umubare. Arangije rero uyu mugabo ahitamo kwifatira akageto bya bindi by'abasore mu karumu, aragafata. Amare kugafata akomeza yibera land manager, ariko afite ya titre y'ubupasiteri. Sinzi n'impamvu umuntu nk'uyu nguyu bamurekera iyo titre ngo ni pasiteri. Sinumva ko urugo rwawe rwakunaniye ugomba kuyobora abantu barenze 10 mu kanisa cyangwa se mu itorero. Niyo nshingano ntaco kabisa ibikikumariye, kuryo urugo rwawe rwakunaniye ufite inshingano mu kanisa ugomba nazo kwegura. Ico ngira ngo mbabwire rero, abakarinze intama nibo bazirya, ako karahushutse.
uyu mugabo rero yibera muri ghetto, umugore ubukwe ntiyabujamo, arangije bagenda bakora ibidahesheje Imana icubahiro, ibidakijijwe. Bibiri tubwira ko kwifuza umugore wundi ari icaha, ngo no kureba ukifuza nabyo ugacumura nabyo n'ibyaha. Urumva basambaniye muri iyo ghetto, havamo ikintu gikomeye cyane cyatumye mvuga ngo reka nkore ino nkuru. Bigera aho ngaho uko byagenze, nimba ari ya minsi 40 yageze, umugore arapfa. Apfa ari kumwe nande na Pastor Niyonsaba, bari gusambana muri iyo room y'uyu mugabo. Nuko amakuru tumaze kuyasoma, nuko nguko byagenze. Noneho gareka turebe kuri Saidi ya nyakwigendera, turebe mukomokaho ko twe tubyumva nawe ufite kubyumva. Ubwo bizakurikiyeho filime, twebwe amakuru twahawe naho yizingiye, gusa uwo mugabo arafunze, Libe yaramufashe arafunze. Niyo makuru twahawe n'abari aho byabereye cyangwa se icaha cyabereye. Noneho gatwibaze nuko filime yacu irangiye aho ngaho kuri ayo makuru. Noneho twibaze ga wa nyakwigendera afite ahavuka, afite ahashatswe. Ibyo tubitindaho cyane kuko umuntu n'abantu benshi ukunza babwira sibiza ko ari ibintu bizwi. Reka gaturebe ku bana yasize. Okay, twababwiye ko nyakwigendera Esther cyangwa Esther Mumpine asize abana 5 batoya. Batubwiye ko ngo abana nyine niba abantu baza babyara vuba indahekana, kubyara vuba n'ibyiza ukarerera hamwe bose bagakura bangana. N'ibyiza ko ufite ubushobozi n'utaba ufite, ariko Imana izitanga uburyo umwana agomba kubaho. Yandirimba ivuga ngo Mungu akikupea mtoto anakupea na sahani yake. Kandi koko nibyo, nimba icana cumi nikitarapfa kubera inzara, n'umuntu ntiyopfa kubera inzara. Kandi tubona abantu baba ku mihanda, hari abana bato bagasavayivinga bakabaho pe. Uyu mugore rero icanteye ikibazo no kuvuga ngo ino nkuru yiwe nyikoreho, abana nibakura. Reka first of all katwihanganishe transporter, umugabo we niyo mazina baduhaye ngo niko bamwita, Mutwazi. Reka tumubwira ngo Paul ukomere. Ibibazo bigwira abagabo kandi bakamenya uko bihandoringa nyine. Reka twibaze sasa bano bana nibakura, bazabwira ngo twakoze turi imfubyi, ta mama twakuranye yarapfuye. Hanyuma twibaze ngo uyu mubyeyi upfuye ko asize inkurumbi imusozi, bano bana bo bazakura imitima yabo imeze ite bumva ngo mama yapfiriye mu busambanyi na pasiteri en plus pasiteri wabashingiye mu makanisa y'ubu ngubu. Nimba ari amakanisa y'inzaduka, nimba ari amakanisa y'imperuka, dufitemo ibirura ngo naba pasiteri. Ibirura pe, ibirura birya intama zazo. Kandi akazi k'umushumba no kurinda intama ibirura, ariko ubu nyine byabaye ibirura ko biririra za ntama zabo. Ko turagana hehe? Uri pasiteri ngo ndi pasiteri, tiwabyigiye, tiwahamagawe n'Imana, urihamagaye ngo uri pasiteri. Pasiteri agomba gucunga intama, my friend. Pasiteri agomba gucunga intama niko kazi kiwe, ariko karazirira. Ni nka wa mucuruzi ngo uza wirira ibyashara. Hari umugani numvishije ngo umucuruzi gito ngo yaremesheje ngo nimba ngo ari ibigori bitetse, ngo ahamagara abakiriya ntibaze ngo karyamo kimwe, yahamagara ntibaze ngo karyamo kimwe. Akobite mu isafuriya asanga bigeze hasi bigiye gushara, avuga ati wow ko ndagurisha cyane. Arebe ku ruhande ahasanga wuzuye imitiritiri, niwe wabiriye. Ni kuko nguko abameze rero, ugasanga yahaza ariko no income tayo yahagije igifu, ibyakamwijirije bikamundi undi musaruro taca hayakora. Ni gute muhereza inshingano umuntu w'umusiribateri ngo ni pasiteri ayobore? Ni ukuvuga ngo umuntu watandukanye n'umugore twebwe tumubaranye n'umusingo nyine, ariko tumubara nk'umusiribateri. Kandi urugo rw'abantu babiri ruramunaniye, ariko mu kanisa rimwe abantu 100 ngo ariyobore gute? Pasiteri agomba kuba ari umuntu ufite urugo, ufite umugore cyangwa se ufite umugabo. Ngira ngo na pasiteri umugore bamwita pasiteri. Muze kutubwira muri commentaire.
ni gute muhereza umuntu udafite urugo cyangwa urugo rwananiye ngo n'umushumba arayobora nde atiyoboye kwanza? Ico ni kibazo wibaza nanje ncibaza. Ninde agiye kuyobora? Ninde agiye kugira inama? Iziwe urugo rwe rwaramunaniye, ninde agiye kugira inama? Uribuka ko abantu ayobora ari abantu bamurusha ubwenge, ari abantu bamurusha ubwinshi, bamurusha gutekereza, abandi baranamuruta. Bamwe arabaruta, abandi baramuruta, ariko ngo ni pasiteri, ngo yatandukanye n'umugore, ngo umugore yamubereye. Kandi aho zino sosiyete zibera zacu n'izanyu, kuwo nguwo ga pasiteri ntakumuvuga, amakosa azamajaga ku mugore, ngo umugore ga niwe wamunaniye, ngo pasiteri ntiyobija. Aba pasiteri dufite mu bagenzure ko baririra intama zabo, mu bagenzure rwose ibyo bintu bireza. Ya minsi 40 yawe nigera tuzakubona nawe iminsi ye 40 yageze. Rero bano bana bafite ipfunwe ry'uko nyina yapfuye ari muri ubwo buyobe, ry'uko nyina yaguye ahantu nk'aho ngaho. Birababaje. Ico kirato ucambare wumva ukuntu amana kurya, wumva ububabare ugomba kugira. Transporter turakwihanganisha we n'umuryango wawe, kandi ukomeze urere. Imana izagufasha rero abo bana. Naho nyakwigendera katumubwire ngo nuko nima tuvuga ngo iruko ryiza, nima tuvuga ngo naho muzuko wabera nanje nawe, ariko urupfu rwese twese tuzarubona, kandi ntawe uzabaho nk'umusozi, ntawe uzabaho nk'inyanja, ariko ngo n'inyanja zazikama. Sinabonye Mose yaratunze inkoni, inyanja irakama, Abisirayeli barambuka. Gupfa twese tuzapfa pe, ntawe uzarama, twese ejo nzopfa, ejo uzopfa, abandi bavuke. Ni ukuvuga ngo ubuzima tubayemo niko gusimburanwa. Sogokuru yarapfuye asigaho papa, na papa azopfa, nanje nzopfa, nawe uzopfa, twese tuzopfa. Ariko ko turasiga inkuruki imusozi. Ibaza iryo pfunwa abana bazakurana, ako gahinda abana bazakurana. Mama yapfuye, yaguye muri gete ya pasiteri, bari guca inyuma papa arapfa. Urumva kandi kibabaje. Kandi inkuru impamvu nayikoze nuko ari abantu bafite titire mu ikanisa. Uyu nyakwigendera umudiyakoni, era umudiyakoni. Muri komantari wenda kino kiganiro hari abaza kukireba, baza ayo makuru mpamvuga, cyangwa se bari aho hantu byabereye. Uyu nyakwigendera Esther yari umudiyakoni. Uyu niyo nsaba yari pasiteri wabasezeranyije mu rusengero bafunga indowa cyangwa se ubukwe mu ikanisa ryitwa Methodist Libre. Iyo nkuru irababaje kandi iteye agahinda, kuyivuga biragoye cyane. Narigize gusa ngo nanje nzengira akantu noshaho gatoya. Abana ipfunwe bazarekurana birumvikana, n'umugabo nawe agiye gusa n'uwigunze, ariko transporter rwose ntiwigunge. Ibibazo bigwira abagabo, ni ijuru ryakuguye, ariko wihangane nyine ko umugabo ukomere cyane. Ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu byo gusengerwa. Abashoboye bagusengera rwose baguha umutima ukomeye kugira ngo byakire, hanyuma ico gikomere tukikomora. Nabonye umugabo umwe avuga ngo kuntabara ntibingarurira umuntu, ngo ariko ngo amagambo meza ngo afasha kubana cya gikomere. Biba bigoye, ariko Imana ikomeze guha umutima wo kubyakira, kandi ukomeze urere n'abana ubyakire nyine, ubyakire pe, ubyakire. Ubuzima buzakomeza. Aba bana nibo bababaje, nawe yegura babaje, ariko ukomere cyane. N'abana nabo uzabarere neza, b'abantu bakuru, b'abantu b'abagabo, bazakora iby'ubutwari. Hanyuma ibindi Imana izagufasha rwose. Muze kuduha ibitekerezo ko mubyumva. Birakwiye ko umushumba yorya intama ziwe, birakwiye ko umushumba avugwa muri ibi ngibi n'intama ziwe. Abenshi basigaye babahereza ngo ibiti kubera ngo habaye gahunda y'intege nkeya, bakavuga ati nunkorera kino nzaguhezamo igiti mu ikanisa c'ubudiyakoni cyangwa se c'ubuki. Ibyo ni ibiti bya Satani, ntabwo ari ibiti by'Imana. Imana iturinde abapasiteri bihamagaye. Imana iturinde ibirura bituyobora bidakijijwe.
Imana iturinde inkozi z'ibibi zibarizwa mu rusengero nk'izo ngizo. Imana iduheze amaso akanura, amaso abona neza, tumenye gutandukanya umushumba nyawe n'umushumba waje kwiba. Yeme turabakunda, mukomeza musengere umuryango. Reka tubabwire ngo amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.